Добро утро и од мене во Слободен печат. Утрово избегнуваме малку надвор од политичките теми. Ве носиме во Црна Гора, во најголемата фарма за магариња на Балкан. Наш и ваш денешен утрински гостин е Дарко Савелич. Дарко, добро утро од студиото на Слободен печат. Поводот... Поздрави Црна Гора. Ви благодарам многу. Поводот го најави, вие сте собственикот на фармата Мартиничи, која што се наоѓа во Даниловград. Ке ни објасните малку подоцна како дојдовте на идеја за правење на една ваква фарма. Од она што го знам веќе, фармата брои над 70 магариња, продавате, меѓутоа повеќе донирате магарешко млеко. Неодамна се одржа и балот на магариња, а фрапантен е податокот дека од 2015 година, откако е отворена фармата, веќе имате над 100.000 посетители. Ајде да почнеме со ред вака, да ни објасните, вие сте орнитолог по професија, колку што знам, меѓутоа ова ви е сега примарна дејност. Како дојдовте на идеја за фарма за магариња? Pa ovako, ja se bavim pticama i mislim da jako dobro znam Crnu Goru. 25 godina se bavim ornitologijom, istraživanjem ptica i moj fokus je bio Ulcinska solana. I kad sam vozio auto od Podgorice do Ulcinja, ja sam ga uvijek vozio nekim panoramskim putem oko Skadarskog jezera i sjećam se da nisam mogao, taj put je trajao sigurno 2-3 sata. Dosta puta je bilo da ne mogu da vozim jer je bilo jako puno magaraca po putu, oni legnu, uživaju, sunčaju se i tako dalje. Onda to je bio taj, nije regionalni put, nego put van bilo koje kategorije i dosta puta ste morali da izađete iz auta, da potjerate magarce sa ceste i onda da prođete. I ja kad sam počeo da radim u Ulcinsku salonu prije 25 godina, bila je takva situacija. Onda ja shvatim da sve brže i brže dolazim do Ulcinske solane, odnosno iz Podgorice do Nema magarinja po autopat. Jeste, i nema magaraca po putu. I onda sam se nekako zainteresovao za tu stvar, onda sam pošao do Monstata, to je Crnogorski statistički ured, i vidio, oni su taman tad završili poljoprivredni popis i vidio da ih nema u stvari preko 150 u cijeloj državi. A magarac je dio crnogorske prirodne i kulturne baštine. Bukvalno nije bilo kuće u ovom mediteranskom dijelu države da nije imala magarca za različite potrebe. Bio je to u stvari najveći saveznik u teškom životu na crnogorskom selu, jer nismo imali ni puteve, ni vodovod i tako dalje. Magarac je bio odgovoran i da nosi vodu, i da nosi drva, i da ore. Bukvalno, magarac je bio životinje za sve. Za sve. Kad sam završio taj razgovor sa Monstatom, ja sam vidio u stvari da je magarac postao, imali smo ih na hiljade i magarac u stvari postaje jedna od najugroženijih životinjskih vrsta u Crnoj Gori. I ja sam onda odlučio, ok, ja ću da spasim ovu životinju i ja ću da napravim, ja sam to malo nazvao nesrećna farma magaraca, u stvari to nije farma jer sve nas farma asocira na nešto gdje se životinje do te mjere eksploatišu. Така, во принцип се чуваат во затворени простории, меѓутоа кај тебе магарињата слободно шетаат. Bukvalno da su to nekakve mašine za proizvodnju mlijeka, jaja ili mesa. Kod moje farme, nazvane farmom, sve je suprotno od svega toga. To su jedni srećni, buckasti, uhranjeni, slobodni magarci koji se hrane tako što pasu slobodni po selu i tako dalje. Во моментов колку броите? Kako? Колку имате во моментов магариња? Oko 70. Oko 70. Znači, nakon Monstata ja sam pošao još i na stočnu pijacu u Podgorici, baš da vidim da li postoje, da li ljudi prodaju magarce. Vidio sam u stvari da je cijena magarca bila samo 25 eura. Sad zamislite, za 25 eura da vi kupujete jedan život. I uglavnom su ih kupovali lovci da bi sa 25 eura kupili 100 kilograma mesa da hranite lovačke pse. I ja sam stvarno onda kao biolog rekao, ovo više ovako ne može, hoće da spasi magarce. Tako da sam napravio tu farmu gdje magarci uživaju srećni. Така.
Спомнав околу млекото, вие произведувате магарешко млеко. Во периодот на COVID од пред 3 години беше многу популарно, бидејќи помагаше многу во лекување на кашлица. Меѓутоа, од она што го прочитав изминативе денови, вие тоа млеко го донирате и на тешко болни, луѓе кои што имаат диагнози поврзани со карцином. Половина од млекото се продава, половина се донира. Каде донирате, каде продавате и која е цената во моментот по која што може да се набави ова млеко? Pa sad ću da vam kažem prvo o mlijeku. To mlijeko je jako zdravo. U crnogorskoj tradiciji postoji jedan kašalj koji su ljudi zvali magareći kašalj. Ili crna kašlica. U Makedoniji se vika crna. Da, to je kašalj kad ste vi potpuno zdravi, kad su nalazi krvi, mokraće u redu, snimak pluća u redu, a vi kašljete. To je taj suvi kašalj, naporni koji se javlja uveče, ne možete da spavate od njega i traje jako dugo. Taj kašalj se u stvari liječio tim magarećim mlijekom i zbog toga se zove taj magareći kašalj. Kad analizirate mlijeko, vidite da ono ima oko 2% proteina i to nisu proteini koji su slični sa kravljim mlijekom, to su proteini koji su slični, koji su imunoglobulini u stvari. I pogodilo se da su to u stvari ti imunoglobulini koji su odgovorni za sve plućne bolesti, kašalj, astma, bronhitis, upala pluća i tako dalje. I pokazalo se tokom korone da je to bio prijeki lijek za liječenje korone. Znači, ja sam to donirao, posebno to mlijeko se donira u velikom broju slučajeva, znači za sve najteže bolesti, za šećernu bolest, za dobrovoljne davaoce krvi da bi ohrabrio dobrovoljno davanje krvi, a tokom korone dobijali su ih ljekari i medicinsko i nemedicinsko osoblje u crnogorskom zdravstvenom sistemu koji su bili oboljeli od korone. I onda su to mlijeko čak pili ljudi koji su na intenzivnoj njezi ako su imali koronu na aparatima. I jednostavno se vidjelo i to je nekako iskustvo i ljekara sa intenzivne njege, da je postojala ogromna razlika između pacijenata koji su ležeći, koji su na intenzivnoj njezi, koji piju mlijeko i kod pacijenata koji ne piju mlijeko. I nekako to mlijeko čini mi se da je spasilo mnoge živote u Crnoj Gori tokom korone. Кажи ми, те прашав за цената. По која цена може да се набави половина кило? Litar mlijeka je 60 eura, pakovanja su od 2 decilitra, s tim što za dosta problema tih respiratornih bolesti nije potrebno da popijete litar mlijeka. Recimo za dijete koje je u vrtiću, recimo, tog uzrasta predškolskog, da ima i najužasniji bronhitis i sve živo, oko 4 decilitra bi bilo dovoljno da ono ozdravi. Znači da se pije, ono se pije neprokuvano, znači ono se pomuze, procijedi kroz sterilnu gazu i tako se pije. I dovoljno je, recimo za djecu predškolskog uzrasta, da pije 4 dana po 1 decilitar i da ozdravi. Ne samo da ozdravi, nego do te mjere da iščisti pluća i pojača imunitet. Znači imate dvostruko dejstvo liječenja i pojačavanje imuniteta, za razliku od sirupa koji su recimo samo tu da izliječe. Да, лекуваат, меѓутоа го уништуваат имунитетот. Значи, врз основа на она кажаното, значи практично лекот е 30 евра за деца, кој што тој е доволен да се купи за да може детето да биде трајно излечен. Pa ne može, ne bih rekla trajno izliječen, nego za dijete... Зборувам од состојбата во која што се наоѓа во моментот. Da, pa to je to. Ako ima dijete predškolskog uzrasta bronhitis, to su 2 bočice, to je 24 eura, eto, kad se izračuna u eurima. Dijete potpuno zdravi, potpuno očisti pluća, očisti šlajm, sekret i tako. Дарко, на кратко, може ли да ни кажеш како се стигнува до твојата фарма, бидејќи до некаде има нормален пат, потоа се пешачи околу километар и пол, барем од она што го видов? Ne. Mi smo, farma je dosta popularna, do sad je posjetilo preko 100.000 ljudi. Farma je preporučena od strane Ryanaira, Lonely Planeta, imali smo prošle godine električni Porsche, on je izabrao moju farmu kao jedno od 4
najatraktivnije crnogorske priče preko koje će da reklamira svoje električno auto. Farma je dosta posvećena zaštiti životne sredine i onda eto oni su izabrali nas, nisam ja kontaktirao Porsche i jednom godišnje mi želimo da zahvalimo svim ljudima koji prate farmu na Facebooku, na Instagramu, koji kupuju mlijeko i tako dalje. Mi organizujemo novogodišnji bal sa magarcima. Да, ве прашав во минатото, да, ве прашав сега, едно од прашањата ми беше и тоа, се одржа на 17 декември тој популарен ваш новогодишен базар. Што се случуваше? Кажете ни колку посетители имаше? Što možеше da se proba tam? 4.000 ove godine i zbog toga što je to seoski put, inače put dolazi do farme, ali obzirom da je to seoski put, parking je daleko, 1,7 metara od farme i prinuđeni su Crnogorci, a to je stvarno, mislim, i najveći iskorak od da tog se pokrene odat peški. Mi inače volimo autom ako može da se uđe u kafić, u restoranu, supermarket i da se pješači što manje. Mislim da je to nekako i najveći taj iskorak tog novogodišnjeg bala sa magarcima, da ljudi moraju da pješače oko 20 minuta da bi došli do farme. Eto. По рекламите, по прилозите кои што ги видов, голем дел од децата кои што доаѓаат имаат аутистични проблеми, меѓутоа има и деца посетители кои што се во инвалидски колички. Има ли некаква програма за дружење со нив? Pa farma je besplatno otvorena za porodice koje imaju problema sa djecom koje imaju autizam i djecu u invalidskim kolicima. Naša farma poštuje život i magarci se ne jašu. Jedino ko ima pravo da jaše magarce su djecu u invalidskim kolicima i ta terapija nekad može mnogo da pomogne. To je, inače, se zove hipoterapija, oni to u Podgorici plaćaju tako što jašu konje. Ja mislim da su moji magarci znatno niži i nekako lakši za manipulaciju nego što je konj. A farma je besplatno otvorena i za porodice koje imaju problema sa djecu koja imaju problema sa autizmom. Oni dolaze radnim danima, znači kad farma nije otvorena za posjete, oni uspostavljaju kontakt sa magarcem, oni hrane magarca, oni ga trimuju, prave mu frizure i tako dalje. I ukoliko uspijemo, obzirom da su to djeca koja imaju rasutu pažnju, da se fokusiraju na magarca i oni počnu onda da pokazuju svoje emocije i tako dalje prema magarcu i tako dalje. Uvijek plaču kad napuštaju farmu, to znači da je ta terapija dosta uspješna. Znači, to su djeca koja imaju neartikulisane pokrete, neartikulisane zvukove, koja imaju rasutu pažnju i čini mi se da ih moji magarci na njih da djeluju dosta sedativno i to se pokaže u dosta slučajeva da je baš tako. Спомна дека за аутистичните деца и за тие кои што се во инвалидска количка е бесплатен влезот. Она што го знам дека влезот за останатите е символичен, меѓутоа влезот се наплаќа за да може да се купи храна за магарињата. Може ли да ни кажете колкава е? Ulaz nikad nismo naplatili. Ulaznice za farmu je kilogram šargarepe ili kilogram jabuka po osobi. I to je jedina ulaznica u Crnoj Gori koja je jestiva. I kad vi donesete tu ulaznicu, vi hranite magarce sa tim. Tako da su magarci jako srećni kad imamo posjetioce na farmi, jer uvijek počnu da njaču. Svi, zamislite taj hor od 70 magaraca kad počne da njače, oni se raduju svakom posjetiocu jer oni znaju da će od svih da dobiju bar po jednu šargarepu ili jabuku. Tak, im donesat slatko praktično. To je delicija najveća za moje magarce. Имате вградено или донесено рецикломат. Морав да ги ставам очилата за да прочитам за што станува збор. Тоа е некаков апарат во кој што се ставаат шишиња, меѓутоа наместо пари излегува храна за дивите мачки и кучиња.
svaki novogodišnji bal sa magarcima je donatorski. To znači da novac od ulaznica nikad ne dajemo, nikad ne uzimamo za sebe, već svake godine od tog novca kupujemo nešto. Prošle godine smo recimo na farmi imali orkestar od 30 ljudi, to je volonterski jedan orkestar sa obale i kupili smo saksofon. Ove godine smo dogovorili sa Čistoćom, to je preduzeće iz Podgorice koja se bavi komunalnim uslugama. Oni su kupili već 5 reciklomata, to je mašina otprilike kao bankomat neki na sred ulice i vi ubačate u njega iskorištene plastičnu ambalažu i za tu jednu bocu plastične ambalaže dolje ispada nekoliko bobica dehidrirane hrane za ulične pse ili mačke. 5 takvih će biti postavljeno po Podgorici. Mi od našeg novca smo sad, mi od ulaznica kupili smo nekoliko desetina vreća hrane, tako da će naši reciklomati da budu korisni za grad, jer će da čiste grad od plastike, a ujedno će da budu korisni za ulične pse i mačke, jer će biti dovoljno hrane za njih, posebno u zimskim mjesecima. Tak. Кои се плановите за во иднина во однос со фарма Мартиничи? Набавка на повеќе магариња, ширење? Mi imamo tu i muzej magarci, imamo centar za posjetioce i sve to, taj centar za posjetioce ima 25 mjesta. Дарко, извини, кога сме веќе кај музеот за магариња, може ли прво детали да ни дадеш за музеот? Што значи музеј за магариња? U stvari, to je, vidite, to je muzej gdje smo mi izložili plugove, kosačice, sakupljačice sijena i tako dalje. Sve te mašine koje su kupljene u Njemačkoj prije Drugog svjetskog rata i koristili smo ih u selu za različite potrebe za obrađivanje zemlje i tako dalje. I ja sam od toga napravio muzej magarca. Da pitate magarce, oni bi rekli to je muzej torture nad magarcima, ali u stvari to je muzej magarca. Sve je to iz prije Drugog svjetskog rata i sve je to kupljeno i donešeno iz Njemačke. Tako da je taj muzej jedan od najposjećenijih u Crnoj Gori, ako ćete vjerovati, pošto je farmu preporučilo dosta tih važnih turističkih vodiča i tako dalje. 10.000 posjetilaca imamo od maja do kraja oktobra svake godine, uglavnom sa njemačkog govornog područja, jer su njemačke televizije napravile dosta dokumentaraca, čak i njemački javni servis u 2 navrata, dosta dokumentaraca o farmi. Taj centar za posjetioce ima 25 mjesta i mi ga rentamo besplatno za sve dobre ideje za Crnu Goru, tako da se tu održavaju često i seminari za poljoprivredu, održivu poljoprivredu, turizam, ljudska prava i tako dalje. Svi su dobrodošli osim politika i religije. Кажи ми, дали, еве една бесплатна реклама, дали можат македонциве при посета на Мартиничи некаде и да преспијат, да организираат некаков излет? Имате ли сместувачки капацитет во склоп на самата фарма или тоа треба да биде некаде на друго место? Imamo 2 sobe, one su zatvorene tokom zimskih mjeseci i otvaramo ih negdje mart, april do kraja oktobra, ali što je fora, to su sobe gdje dolaze ljudi, oni plate i rade na farmi. Imaju noćenje sa doručkom za dvoje je 68 eura, ali uz obavezu da se na farmi radi. I mi smo ove godine imali 174 dana zauzete te sobe. Uglavnom su to Njemci, oni dolaze na farmu, oni rade, kupe sijeno, kopaju, čiste farmu, uglavnom sve te seoske poslove rade, oni plate za to i mogu da vam kažem da su jako srećni što mogu da doprinesu radu farme na taj način. I kako da vam kažem, to je radna terapija, ta farma je tako napravljena da je to nešto što oni u Minhenu, Berlinu ili na Manhattanu ne mogu da vide. Tako da im farma nudi nekakvo selo koje je vrijeme davno zaboravilo, neki život kojim su živjeli njihovi roditelji ili babe i džedovi i mogu da vam kažem da su svi srećni.
A ja sam oženjen iz Makedonije, tako da sam slab na Makedonce, tako da ste dobrodošli Znači uvijek. može i popust da Ali dobije od morate koje da dojde. radite. Ali morate da radite, to je jako bitno. Така, за македонците само или општо за сите? Svi, ali eto, za balkanske narode je jako bitno da se napomene da su sobe otvorene za svakoga, ali je uz obavezu da moraju da rade. To nije baš nekako turizam koji je za balkanske narode razumljiv i baš toliko sladak, jer mi volimo da putujemo i onda da ležimo na plaži, da se sunčamo i tako dalje. Ovdje smo idemo u Njemačku tamo da zaradimo, ja sam okrenuo ploču, pa Njemci dolaze kod mene da rade, ali da plate. Така. Дарко, уште на крај, околу развојната програма за Мартиничи. Што е следно? Ќе се набавуваат повеќе магариња, ќе се прави можеби некаква козметика од млекото? Što je sledno? Mi već pravimo tu kozmetiku za lice, to su kreme za lice sa 50% magarećeg mlijeka. To se pravi uglavnom u zimskim mjesecima, jer u ljetnim mjesecima se te kreme manje koriste. To su organske kreme bez konzervansa, bez hemije i one moraju da se čuvaju u frižideru, odnosno da se potroše za mjesec, 2 dana i košta, taj najskuplja košta, to je samo 30 ml i ta najskuplja košta 26 eura. Naredni planovi za farmu, vjerujte, ja nemam ni biznis plan, ja nemam apsolutno nikakve planove da sam ja i moje porodice i moji magarci srećni i zadovoljni, to je jedino što tražim. Darko, ti благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Hvala vam najljepše što ste se sjetili farme i dobrodošli ste uvijek da vidite kako sve funkcioniše. Ти благодарам уште еднаш, се гледаме во некоја следна прилика, а вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат.